Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mikibandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan niyong masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Maya pagto kabalen, nananu ko po kanyan, king kasalungsungan. Nano ating kaya kayong mamangan, magpainawa, oret ang mayog tong megluto ngayon nila pa ang pumagluto. Yung sigurado ko po reng mag-opisina kanyan. Siyempre po, break you. Inya naman agkatan nyo po rin kaya kayong kayabe. Manalbe ko po kayong katamong programa, makipagtalamitam kayo po, mag-share kayo, karen kaya kayong komento, mangutang kayo at syempre po, mag-shout out kayo, bakanta naman baluming, at yung kayo Ken, malbe kayo po kaya kami. O hindi po naiya ko, nano pata, nakipagkwento ko pa mo pong kabang maugto kayo at magpainawa ang pong malbe. Po. Live na live tamo kayong CLTV News at CLTV 36 YouTube account. Aliwa mo po kaya kaya lalo po kayo kaya katamong telebisyon. Ayalbe nyo kaya mo naman. Nano patane po, ibiyemi kaya kayo ining balitang mga palyari kaya tilabuad Kapampangan. Nano pata, ing amanong sisuanan po po yung kulturang Kapampangan ing kaya katamong gambulan, king kaya katamong pamakitalamit ang ngeni pong Aldo Webis, po, atres ning Agosto. Ikayo po kabalen, balo yun ing pabanwa ating yung 365 days. Pero balo yun po, pampilane pong Aldo ing August 3. Pang 215th day of the year. Kabilis po, malapit namang nang tutuklo po yung Agosto bala mo mamilang tana, papunta tana ketang Burr months at nang lulubing Burr months. Nano mo po nunereng kaya katamong holidays. Pero gawan tayo pa mo po special ding balang Aldo daratang king kaya katamong kalupa na mo po ngayon August 3, August 3 ngayon 2023. Nano mo po ingulagana ning petsa ngayon. Reta po siguro kaya katamong kabalen, Iglesia, miyembro ng Iglesia Filipina Independiente, baluyo po nangening Aldo, yami proclaimed in establishment ning kaya kayong sekta po, ulingan niyang 1902, kaya kayo pong simbahan na ausan tamo pong Aglipayan Church mi establish siya telakad na pong Isabelo de los Reyes. Ya po, kaya bene po Father Gregorio Aglipay, kinilala dang Supreme Bishop kanita. Niya in-house de pong Aglipayan Church. Baliw po Monsignor Aglipay, meron niya pong Catholic priest, pero may excommunicated ning Vatican po kasi kumbaga bala insight ya may pening una ning rebellion within Filipino clergy. Gewa pong in term Filipinized Finilipinize ing parishes at mag-establish siyang religious freedom keng bansa na makaluwal po ketang rule na ning Spanish rule o itang karela pong pamanyakop. Anya pong 1903 na usde pong divisive apostate de los Reyes inya may excommunicated dyan naman inyang 1903.
Yung Aglipayan Church po kasi, re-reject na itang spiritual authority na ning Pope. Ela pong although metong nga naman Catholic Church, alide po kikilalanan ng Santo Papa. At saka leko data nga celibacy requirement kareng clergy. Inyareta po nga pari kareng Aglipayan Church, allow dala po na magpakasal at mika pamilya mo na. O yan po, dapat among tandanan kay nga petsang August 3 na po. O yan kabale, no? Pag mananuan da kayo nga po, ikayo nga na malwengeni. At deta pong mag-birthday. Tala purugo kakalingwan, uling deni, makapanabilin la. Kaya katamo. O yan po na. Happy birthday kang Ma'am Girly Gese. Ayan po, metong nga pong mestra king Arayat, Pampanga, Ma'am Girly. Anti mo naman po, happy birthday kang Agosto. Ibapanggos, kilala kayo ni Bapanggos Bonilla. Hello po Bapanggos, happy birthday po kaya kayo ibatiyan kang Mark Allen Joy, na kaya kayo po nga anak, pinost na pa po kayong Facebook, yung kaya kayong birthday. Anti mo naman po, happy birthday kang Raul Halili Mamak. Iba't naman po yan kang Kuya Johnny Malyari na kaya betan mo kay CLTV 36. At yung katataw yan, kang happy birthday to Richelle Bianca Pingol. Ini naman po ay greetings. Iba't ya kang kaya kang fiancé ay Daniel Pineda. Nakako namang pinsan. So maging cousin-in-law na kakanya na Richelle. Kabalani kayo na, nung ating kayo naman pong buring pag-greet, pa-shoutout, nuko. Balo yun naman. Kupalyar yang da kayo, i-greet o i-shoutout, nung ikayo, mag-komento kayo, keng kakatamong Facebook Live. Makiabe kayo po keng kakatamong kwentuhan, itang kakatamong kasebyan of the day. Mag-comment kayo, although pinostan po ini ng Milabasan Aldo, ngayon po kayong live tamo, malyari kayo pamuring mag-komento. Kaya katamo po nga kasebyan ngayon ng Aldo, o yan po ne, ing mababang mayayabot, neman mga kanlulot. Okay, in English po, when picked early, it's not ripe and ready. Ano po, malulot ka nun King pami katago na ini kabalen punta lang tana laring Balitang Balen. Balita, Keti, Labuad, Kapampangan. Para king muna taong balita na Meti Bagya po yung River Channel king Barangay Maliwalu. Kanya pong Bacolor yan balaning Bacolor, pauli ning alangpat ng pamanuran. Dempong kabalenta mo ka rin, balaus ing karelang pamagsan, baging bang apigilan o ayawat ing pangasira ning mesabing River Channel. Makibalita taong po kayong report ay ini. Meti baging gabun malapit keng River Channel king Barangay Maliwalu, Bacolor, Pampanga. Pauli iti ning alangpat ng pamanuran, adala ning abagat at pesikanan pa ning bagyong Egay at Falcon. Ing balena ning kabalenta mong Victor David, malapit ning manakbag king Meti bagaparte ning Gabon. Ino man tutok ng maglaging sandbag, deng manungkulan king barangay, kaya bering may Mario, malibat pa niyang Biyernes. Kaya po kasalukuyan po siya magsambag kaya po uling pauna na po yung barangay council. Agapan din po yung rin pong malapit po kaya tibag rin pong bale. Agpang kang Mayor Di Mandato, may kipag-coordinate na lakano king Department of Public Works and Highways o DPWH at may kapag-inspeksyon na laking lugal. Ang request namin po sa kanya noon is tanggalin na namin yung nilagay nilang barrier sa gitna. Pumayag naman po sila. So what we did together the barangay officials, ng kagawad, through the backhoe, then tayo po ito, then we continuously sandbag, then the protection po kahit ng left side or the other side of the dike, of the river channel. Balaos naman kano yung gagawandang sandbagging, lakwas mamanuran pamurin. So we supplied them ng kailangan po nilang sako, pinadadalan po natin sila, tulong-tulong po. Yan po ay talagang gawa po ng mga tulong po ng ating mga kababayan, two-bayanihan system. So what the Department of Public Works and Highways, dahil na National River System naman po yan, we are requiring for the funding for that para maproteksyonan po yung mga bahay dun sa tabi.
As of August 2, at nung barangay King Balen Bacolod, reng Makalbog, apin din ring Tinahero, Santa Ines at Cabetecan, at sulakano king 244 families ning miapektuan at minta ka ring evacuation center king Tinahero Elementary School at Bacolor Elementary School. Memye na mo namang ayudang abyas, delata, noodles, ula 10 daseng LGU karing migbakwit. At suna kanuking 1,624 packs sing apamyening lokal na kapanibalan karing Memalen Bacolor, apektado ning bagyo. Maragul mo naman kanong sawing pa magdeklara ng state of calamity Pampanga Governor Dennis Pineda, bata makakilos mo naman ning barangay king pamamye sawp karing karelang sasakupan. Sa pag-aaral na yan, kung ano yung pangangailangan ngayon, naka-budget po yan. Maybe we are line budget po yan. Sinusunod po natin yung para sa goods, para sa evacuees, so that's total of that, lahat po ng barangay, mayroong calamity fund. So lahat ng barangay, barangay captain and barangay council, they have their own priority po dito sa calamity fund na ito. Ako po ang kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. Maningat ko po na kabaleni kayo pong manuknangan malapit kay nga Matitibaga River Channel ayan ing masanting na po nini akakitamo na ren kaya katamong kabalen king panahon na po ning kasakitan nakakitala ren tutong magmasabal at antimurin akakitamo ing pamisasan meto. Muntata naman po kay nga Balening San Luis ne, uli ning may collapse siya po ing Santo Tomas o ay Arnedo Dike. Pilanda na rin po nga banong problema ne, may bitas siya kanuiti, nga rapin rin mapilang residente, pota kanurugo nung malyarit ini, ma-wash out at mga lasak na rin karelang pami bale-bale, migaga na kalang todo, pakiramdaman tamong karelang sentimiento. October 2022, anyang tauliyang muntaking Arnedo Dike Santo Tomas San Luis, Pampanga, ing CLTV 36 News. Keti ikit binamaragul na porsyon na ning istaktura ing Metibag ang may gumpisa pa anya namang 2019. King kaya kaming pa magbalik niya ning ados ning Agosto bang kumustan ding kabalentamong miyal bugan, sinabi dang lakwas pa kanumiragdagan ing karelang pigaganakan. Maragul na perwisyo yan. Kalupan niya mo, kalupan naman yan. Di kanyan, no? Nanong alakay kapinantiyo na lulup kanyan. Samantalang makalbong na kami. Agpangpaking 74 years old na Paul Mata, reng single ang motor mo kanureng malyaring lumabas keng dalan. Kailangan da pa mong dumurot ng mamasadang tricycle king barangay Santa Rita. Maragula abala kanu, lakwas nang yaning matas ing presyo ng gasolina. Wala ko yung dudurutan. Kasi yung manbayakin yung kabalenan, dumuro ya pa ka rin. Pilang banwara niya kanong pigagan na kanding may Mario Keti Santo Tomas, ining road dike ini, uling oras mabita siya, ma-wash out lareng balero. Ay, malimas na po langan yan. Ano na po mga balikin? Sigurado ito, lungub ng ganyan. Kasi gusto may bita siya ini, makalunos kami. Ingagos, sigurado. Ma-wash out lareng balero rin. Pakisabi rin naman ding residenteng yeni, sana may aksyonan at magawa niya yung daig, bantang milako na lapig gaganakan. Sana po magawa niya po tibag kasi po daratan ng baha. Kawawa kami po, wala kami pagkain. Kung karapat damo pong sana agawin day paralan ni. Paano man dugong makadalan ding liwang tao eh. Ding timo ring masahero. Kaya ko po dapat magawa na po ini. Pila na pong buwan. Agpang naman kang Kapitan Domingo Pabostan Jr. ng Barangay Santo Tomas, makatapilano mintakeni rin personal ng Department of Public Works and Highways o DPWH bang mag-inspeksyon. Sa kasalukuyan, ma'am, alaki pang konkretong balita regarding on that. Kasi ma'am, residente ka rin, ikaming masisisi. Itutunan ni tabalada laking gagawan. Dagdag na pa nung agyo na muning pondo ng barangay, maluat da niya kanusanang apagawa iti. Nung itang portion na may sirang ita, nung agyo niya na ng barangay, itanay po papaglambatan eh. Nung ating niyang kakayahan ng barangay, obat mo. Siniguro na rin Kapitan Pabostan na gagawa lang paralan kaya ba ang local government ng San Luis bang may dinang solusyon in karelang sa ingsing.
Karen pong kabaryo ko, makalapit kayong ilog. Ako po magpabaya para asabi kay itang hinaing niyo. Keng medyo keng mata sa kay po. Ako po pag walang bahala, itandayin niyo kaya kaming manungkulan. Gagawa na kayo pong kay paralan para nung no ka rin may pabilis itang aksyon da. Inyang Mila Basa na Banua akasabi na ng CLTV 36 News Team i-Engineer Almar Miranda, yung pamuntong ng Pampanga 1st District Engineering Office ng DPWH. Agpangkaya kanita, inspeksyon ng dekano ing daik. Giyawara naman itian niya October 21, pilang aldo kaya rin ang akasabi ng CLTV 36. Base naman kay metong article ng Philippine Information Agency ang may publish anyang October 30, 2022, lalawan na ng DPWH yung pamanggamit mas matibing sheet pile king may collapse a portion ng Arnedo Dike. King kasalungsungan susubukan ming makibalita king DPWH, dikil kang sa tutumas o Arnedo Dike, dapat alake pang ikwang pakibat. Ako kaya kayong talasuyo, Liana Kanilaw, ating pusong makabalin. Kakita mo po yung sitwasyon na rin kaya katamo nga kabalen at sana po niya so pantalang ausandala rin miki upaya bakan ta pakibatan daytang karelang problema nga kayarapan ngeni at timurin po pa nga ditala bakan ta ita pong pigaga na kandang ma-wash out itang karelang lugar pumalyari. Open po rin din kaya katamo nga mapila na balita po o mga palyarke tilabuad kapampangan ngayon Aldo at karen po mga labasang Aldo. Laganas tamo pong makamonitor karela yung kaya katamo pong balen at balita ne tutukan niya po bakan taakit yung po yung latest ang mga palyari karen kaya katamong kabalen. Ore naman po ne, in kaya katamo po nga shout out para kare nga Malbe ngayon. Aro karakalda po rin Malbe kaya katamo. Magkita na po nga duwandala na talapan albe ngayon nga ugto. Maka-break siguro rin aliwaking karelang obra ne. Ayan, hello, king ka na akong kaluguran Jennifer Salenga. Maka-field yan ngayon pero ikuana pong menalbe king kaya kayong atching malaguna. Chantal Miranda Manukdok, or also known as Madonna. Hello kapatad, kumusta ka? Maria Cristina Lapus, ingka na akong best friend from Barangay Kakutod, Arayat ne. Advance happy birthday po kanuking kayang kapatad ay Alan. Advance happy birthday balo ko. Magobraking aliwang bansa kanyan pero itangkya kang lugod ka ring pamilya at chupamurin. Inya sana lakwas na kang i-blessed ning apong Gino kambeda rin kaya kang pamilya. Ayan, shout out yung kaya katamong kayabe, Justin Dizon, talaga namang Aldoldo makabantay kaya katamo at lalawin, yung kaya katamong programa nung talagang abibiyemi po kaya kayo, yung dapat yung impormasyon na abalo at the same time, mag-enjoy kayo naman. Malbeya naman po, Paulo G. Santos, kukutang na nanong ulam. Kabalen, pakibatan niya po Paulo G. Mangutang niya, maki-indredo siya. Nano kanong ulam yung ngening ugto. Ako, yung ulam ko kapatad kay batamong mag-live ngeni, kinamatisang ribs. Oy, kanya man, lakwas na marimla po yung panahon. Ayan, shout out to my mga pinsan ko dyan. Medyo atsula po kayo nga San Miguel Labnes, San Miguel Bulacan na nakatutok po sa atin. Kaya tatagalugin ko po muna ang ating programa. Hello to Richard Vidal Oyong, si Oyong, no? Oyong ang tawag namin. Kay Tita Bilen. Tita Bilen, kain ng marami. Magpalakas po kayo dyan. Kinalabli sa aking mga nanay na nanonood ngayon. Nanay Edith, kay Tita Lilia, no? Hello sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Although hindi ako nakakauwi dyan sa atin, kayo po ay aking pinagdarasal na sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Hello po, no, kay Franz Raul. Shout out. Dem po kanong dalan kayong Dolores, sira-sirala. May traffic la, kareng truck. Ayan po niya, karang po manungkulan kay DPWH, ang po kay local government unit na ng San Fernando. Ating niya pong concern, ng kaya katamong kapatad ay Franz Raul. Hello, I miss you too, Ira Martin Gabriel del Rosario na nanonood din sa atin ngayon sa ating programa. Sila po ay mga Bulakenyo, kaya po tayo ay nagtatagalog para mas maintindihan po nila. Hello, shout out daw from San Luis, Pampanga, San Juan. Ito po Sagong family mula po kay BH On. Pasensya na kayo po ne. Ito po yung makalagay kaya kayong profile. So itong babanggit ko.
Thank you, Ate Chole. Chole Palabasan, Dara Kepo, pero ating ingaw, schooling lupayang anak. Thank you, keng kaya kang papuri, keng kanakong leguan. Tumis ka Sandra Joy Ronquillo Marin. Ayan, hello daw po sa Ronquillo family. Shout out din po kay Apo na po kanong Luz Manalili. Iba't ya po in shout out kang Sef Manalili. Malbayan naman ni Mark Allen Joy Salak. Mark Allen Joy, ginrit ko ne iba pang gos. Happy birthday, sabi ko meni batya kaya ka. Hello to Ami Serrano. Shout out daw King Dalan Mi Del Carmen. Mga aksidente no po rin pasahero ang pong driver. O yan po, sana pakiramdaman nyo lang kapamilya taning kaya katamong programa. At kaya kayo po nga may kapagpa-shout out, may kapagpag-greet, at may kapagpaluwal sentimiento. O yan po, mag-komento kayo, basan ko la. Pero kaiba na pa mo po nini, mag-commercial break, tana pa mo po nandin na dako pa sa sinyalan din kaya, beta mo magbalik po, ingnano pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay
Nano pa ta, o ini, isundo ko na la rin kaya katamong shout out. Ngening Aldo, bakan tanong magkaswelo la po rin talapan albeta mo, karakalda pa mo po, may gitlang aduan dalan. Ita po kanong VHO na magpa-shout out, kareng taga San Juan, San Luis, Pampanga. Yapin po kano Yvonne Anthony Sagum. Hello, Von. Sana lagi kang malbeking kaya katang programa. Hello to Yuzon Janet and to Yuzon family of Lubao, Pampanga. Hello to Maricel Texon Bautista. Hello. Siya po ay nasa San Miguel, Bulacan. Oo, na-miss na din kita. Hindi na tayo nagkita. Ewan ko kailan ka makakauwi dito sa Pampanga. Hello po to RC Southern Pampanga. Shout out po, no? Shout out po kay Rotary Club of Rotary District 3790 Cluster 4A, DG Framis Cornejo and AGT Andin, and RC Southern Pampanga President Rodel Zapanta, at sa lahat po ng nagre-repack sa mga relief goods for Makabebe. Thank you po, Rotary Club Southern Pampanga, kaya kayo pong masabal, kaya kaya katamong kabalen, ngayon pong mag-repack kayong relief goods. Maragulya pong saub, kaya katamong kabalen, kaya kayong gagawan, sana po pakyapusan da pa po, ne? Hello to Mr. Philip Baez, Aching Malago, pasyawariwap ko po rin egan-aganang Kapampangan, Mabidlog, Ayato, Luid Tamungan. Luid ko naman po kong Philip uling kaluguran niya, kaya katamong laing Kapampangan. Hello to my former classmate, Nelda Espino Enriquez, Malbeyad. Sana kapatada, tsuka king masanting kabilyan ngayon, hello, kakatune lang pasable na po rin MacArthur Highway, Manila o Magalang. Ayan, kukutang na po nga kong Raymond Reyes na. Kong Raymond, pakibatanda ka later, pa-check tala po ka rin kaya katamong kayabe kayo ng CLTV nung pasable na la po rin kaya katamong dalan po. Hello to Harvey San Miguel, yung guest tamo po ng Milabas, Malbeya po kaya katamong ng Aldon. Good luck kaya kang solo exhibit. At hello to Marites. Hello po, watching from Australia. Ay, kalaot yu po, ne? Dakal pong salamat keng oras adadake yu bang ayal benyo kami keng nanupata. Bayo ko po isunduan ko pong karakal papa shoutout, pero di nandakongan pong oras. Pero for the meantime, o ini po mananong atin. Nano pong atin, king kaya katamong programa ngening Aldo. O ini po ne ketik yung Pampanga, partikular king balening Guagua. Akitala po det ang mga tuwang bale at taglus pamuri na pakamalan si Sesa Endalan nung ipadalan kayo po karetik siguradong bisa akong paletrato o nung malyarin mo pin po bisa kayong lungup bakan ta maglawe-lawe. Silipan tala po deng mapilan kareti. King balending Guagua, dakal na pamurin mga tuwang balena hanggang eni pa katalakat pamurin. Abakas pa kareti no makanano lakasanti nga pangagawa at talagang makapagmulala. Oining aras sa Gonzales House, king Barangay San Roque, amitik doan niyang 1929. Deme sa house naman ning akit king Barangay San Isidro, amitalakad inyang 1935. Malaguya pamuring malaguing Galicano Coronel House sa inya pang 1925 pakatikdo ni San Nicolas II Bandaging Betis. Makapagmulala naman dagunin ni Gonzales Araulio House king Santo Niño ay inya pang 1928. Eya naman mga paborening Ocampo House bistama niya pang 1928 at tuknangan ng dating Guagua Mayor ay Mayor Isidro Ocampo. Bandang 1920 naman ninyang megawaya yung Santos Ocampo House at tutok na nga kanungin ding Zhao family. Megsilbi namang landmarking baren Guagua yung ausan ng Lopez Mansion na petalakat ng sugar magnate at Don Alejandro Lopez inyang 1929 king Barangay San Nicolas First. King kasalukuyan, makabukulat king mansyon para karing pisang ketiganapan ding karelang special occasion sa pong aliwa pang special events. Kabalen, ako po sa asawa. Huling atin pong magpa-shout out. At sula po kan watching from Los Angeles, California. Dem pong Sir Yotot Garcia
Obispo, hello po, good evening po kanungana. Bengi po siguro kaya kayo Kenny po kaya katamo, ugto na niya, igrit na kayo pong mayap augto, kaya kayo nga po na atyo keng kabalen ko keng Los Angeles, California, ne po. Shout out po karang atyo keng Barrio Maintis, ibat po kang Sherwin Mendoza. Dakal pong salamat keng kaya kayong pamanalbe. Kabalan-kapilan pa mo po inanunsyo ng Professional Regulation Commission o PRC. Ding lagyo dareng mipasar king licensure examination for interior designers. Mabilog ka Pilipinas po at sula mo kay mikita duwandalan ding mipasar out of 443 amig test. Lawan nyo na po kapit na alamon alamang kapit na. Metong kareng mipalad ami pasar metong niya pong kay nakang Kapampangan. Ami graduate kay UP Diliman. Yamo po basta mi pasar ne po, mig top 10 ya paking eksaminasyon at may ni kuang gradong 82.55%. Imagine, karitak na po yata yung malina. Iting pagmaragol tamong kabalen ay Mark Lawrence Garcia o usan tayo po nga Marlo, kumusta ka? Marlo? Okay mo po, true site. Banggit dapin ng dinamika, emergency kayo diksuda nakapamong kakakwentuhan. Pero at least matutula ko, adinan mo kaming panahon at ngayon makasettle kang masalesen. Marlo po at ating kaburing igrit, karen kaya ang supporters and followers Amalbeng. Matin pa walang pa-shoutout. Sige. Kari Sir Lincoln, kayong The Voice News Weekly, may layout ko parela dahil ay search mo na ako si LTV. Tay kareng pamilya ako, kareng mami ko, sana Manalbela, ako sure. At kareng office mates ko, kayong Ark Smith, ampo Sunny Designs. Hello. Sir Marlon, congratulations. Thank you kay nga dela mong pride, dela mong tagumpe. King laing Kapampangan, balo mo naman po rin Kapampangan, nakatampong kailing makikonek. Kareng artista, una, kaya naman po, tamig top 10 taga Pampanga yan. Itang feeling mo na ating ko share, kaya kang making sakripisyo para ayabot may makanya na tagumpene. Pero buri ko pwede mong i-share kaya kami, kumusta mo anyang manaya kayo, makananya ka momentos, itang event ay tanyang balo mong mipasar ka at kayabe ka kareng top notch. Grabe. I think 13 working days bayo de biniyad etang results. And usually kareng board exam, di ba? Ang gagawan mo, lagay na kitang machine, kaya after 2 days atin ng results. Pero kang interior design kasi, at doon kaming Aldo, 1 day ka rin, puro lang ang drawing. As in, mag-drawing kami for 8 hours straight. Puro floor plans, reflected ceiling plan, perspectives, makantaya ka-intense. Kaya talagang maluwat yung mag-wait, ne? Kaya niyang, so kami office kanta, kay ng kaluwat. As in, 6 o'clock, 6:30 debin niya. Kaya kung makakapag-obrang kasalese, kaya niyang kayabe ako, taga Pampanga, taga Zambales yun. Pareho kaming mananaya. Kaya tanyang linuwalya, kami makapaniwala, like, maluwat kaming mag-process kung tutuya ba ining makasulat? Lagyumiya ba ini? Ito, kalwa, in 2 hours kaming mag-celebrate kayong office. Ikit Kevin kay kaya kang Facebook na kayabe mo naman kayong obra at the same time school kay kaklase me top 1 from UP Diliman. Ay, top 1. Kakagaling yun at kaswelo na ning kaya kayong opisina balo na kung pinili talagang ikayong adwa makalub kayo kareng top notcher Sam. Pero ako kasi very familiar ko kay board exam, bar exam and let makanyan. Ako masyadong familiar kay licensure examination for you na kareng kalupa mo may graduate makanyan. Makanano yung kay written test or at ating yang aliwang proseso in kaya kayo? Sobrang unique na ning interior design, I would say. Bawat subject na di nanda kaya kami, kunwari furniture exam, atin yung 40% multiple choice, kaya 60% drawing. So, talaga ka would mag-review kasi dapat biyasa ka rin mag-drawing, biyasa ka rin mag-design on the spot kasi time pressure yung exam So, dapat talagang prepared ka. And di ba usually, indadalanda mo rin mag-board exam, lapis, ballpen, tamo. Kami kompleto. Dapat atin kang art materials,
iyakupin, makatrolley ko kante eh. 3-tier aton. Ayan, wow. Ayan, yung karakal mi gamit. As in, yung buong testing center ng kagulo lang karakal gamit, art materials. At yung pingmegda lang lawesa da eh, at sampo chair. Pwede naman. Mataya ka-intense. Oo, sabihin nyo na. Makanta pala. Ngayon ko mo balo yan eh. Kasakit na pala ng pagdalanan nyo. Pero di mo, wari magobra na ka. Baka na may pegsa dyan, yung kaya kang licensure examination. Maka na nung minanage, yung kaya kang oras. Actually, yung February, think na ako nung mag-review center ko ba? Siyempre, kasi mag-review center ko, it would take a lot of my time and need ko mag-leave keng work. Pero siyempre, sayang naman, di ba? So, mag-decide na ako muna, ako pa mag-review center. Mag-self-review na ako muna. Pero sinali kong Marakal review materials. Kay good enough for me, and po itang kayabe ako, kayong office, sasahop lang ang ring kayabe mi kayong office. I think kami ring interior designer sa kayabe. So, kasi after work, mag-review kami, outside review na rin kami. So every Friday, itong principal designer mi, mamiyay ang design challenge mo, banta ma-stimulate yung design kayong board exam mismo. So kami mo kayong office, mag-drawing kami makanyan. Masanting nga ito, bala mo, actual ya talaga. Kaya kayong examination, kaya kayong pa mag-review. At ang masanting ita, hitang ating kayong support system. Makapaligid. Kanyan tamo akakit na you have the talent, of course. You have the dedication, itang hard work na. Pero maragulya mo rin ang bagitang balo tamo. Ren tamo matulala nung mipasar tamo at ayan, kalupa kanya na miyabe tamo ka rin top notches. Pero syempre, buring mi pang antin dyan, ing obra mo bilang metong interior designer. Kaya kayo po kabalen, kayo magliparlak. Was ang bisang maging interior designer in the near future na magbalik kami kaya kaming kwentuhan kaya bing kaya katamong matenakan at biyasang kapatad ay Marlo. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman. Kabalen, nanu pata, taglos-taglos, kaya katamong pamitalamita, moray ni rin kaya katamong pa-shoutout. Malbeya po kaya katamong Miss Arlene Ramos Amparo, thank you for watching kapatad. From Philip Banyes, ay niya, sabi nga na po kakotsing Malago, pa-shoutout pula ding Magobra Munisipyo keng Balening Minalin, alangpat ng magserbisyo at sasawp at saludo karengang department heads and youth, alangpat lang pat nang mamalot kareng pamiyeda pong relief goods keng kasalukuyan Den kapulisan, MDRRMO Minalin at kareng kang Mayor Philip Nagit at Vice Mayor Rondon Mercado at den councilors na alangpat ng magsuporta kareng kabalen ni Luidia ing Minalin at den kabalen nga na pong kong Philip. Thank you po for acknowledging the effort na po darin taong Magobra po. At yan, ini para po kanong kaya katamong bisita ay Marlo. Nga na po ni kabalen tamong i Mr. Philip Banyas, maka-proud ya taga na ing kabalen tamong i Marlo. Congratulations. Akakatiyo po ita, Sir Marlo. Pintay nga manuan tamo itang
akakit na rin kabalenta mo na retang kalupa yun na hardworking at talaga namang maka-proud at kailangan nga siguro i-emulate tamo itang gagawan yun eh. Sir Marlo, ikot, nuka rin kang balen, meragul? Mabalakat po. Why? Kasi ikit Kevin ng Don Bosco Mabalakat, mag-post yan naman na congratulatory message kaya ka na. Pero buring abal, makanano mo realized na ini pala yung buri mong karera. Kurso, alam kung makaing balong schools, kaya ti Pampanga na mag-offer interior designing, ewari. Ika, makanano mo balong na ini yung buri mo? Actually, yan yung high school. Siguro mga grade 7. Until before ko mag-graduate, buri ko talaga mag-doktor. Wala ko, with the science. Tapos bigla arts, interior design. Anyang grade 10, high school, mag-design kaming stage, King Club. Tapos may invite ko, join ka kaning club ay ni mag-design tabang stage, pa-chatting events, king school, mga yan. Tapos buri-buri ko mag-design. Buri ko mag-arts, karing assignments and homeworks ko, papansinan na rin profs ko, bala mo masanting ka mag-design, mga yan. Sige, let's pursue this. Ay, anyang mag-college na, mag-apply ko for architecture. Kaya pabalo ka na makaing interior design. So, mag-apply kong architecture. Pero, kay Kwa, yung first choice ko kay UP Diliman, second choice kay interior design. So, sabi ko, okay, mag-shift na ako siguro after. Pero, yung first year ko kay interior design, buri-buri ke. Appreciate king art, ang poing science, ning pa mag-design kareng ballet, kareng interiors. Ito. Wow, ay ikit ko miyembro na kaninga UP Aguman ating kami dating kayabe kay ni miyembro ya kena anya balo kay nga Aguman direng estudyante nga taga UP Kapampangan Marlo kasi sabi mo gugulis kayo naman. So kung kumbaga itang design gagawan nyo ko. For example, yung metong ballet or office, kailangan pa interior design de kaya kayo i-drawing pa mo or mag-design kayo based ketang what is available o ini nga namo ni nga opisina ini mo nga available kaya kami i-design me or mamiya kayong proposal kung nano yung masanting. Ito common conception daking interior design is mag-fix mong chairs, mag-fix mong table, furniture, di ba? Pero actually, interior design, it's much more deeper than that. Lalawin mo talaga itong gumamit ka itong space. Kunwari, nung ballet, talagang interviewan niya itong mikibandi ka itong ballet. Mag-interview kami pa nung nanugurida, makananula kaya gagalo, kilug ballet. Atin bang matuwa, mangailangan separate consideration sa timbang anak. Kota maglagay kaming furniture ay pwede ka rin pets, makanta. So marakal talagang check bayo pa mag-start mag-design. Kaya pa siya kilala mi yung client ni. Kanin niya pa i-draft itong proposal ni. Renggang ikwami kaya ka. Reni rin gamitan tamang materials. Reni yung layout ni yung floor plan mo. Makabasingan kaya kayong maggamit kayong space, makabasingan kareng kailangan nyo as a person banta mas ugly kayong mas baluming may design niya pache talagang makapangisnawa. Tsaka pagdating may design na king interior na ning meto nga bale or opisina bala mo balang space mama-maximize at ane ka na yun kay nga mata. Well, ating mo kilala, kitangan ke, mag-design yung bale. Sabi ko, interior designer ka. Ali ko, sabi na, interior decorator ko. So, bala mo po, siguro itang aman man tamo na nila tang mag-design furnitures, mga bit kurti-kurtina, pong retang figurin, makanyan apin po siguro retang decorators. Pero kayo, designers kayo, at the same time, you can also decorate. Usuya boying ka na ako karena. That's a very eye-opener thing, no? Na ating interior decorator ang po interior designer. So, ring interior designer, basically, atin lang license, may nag-aaral lang interior design. Balo do ring plano da ring architect, balo dong makipag-coordinate king site karing engineer. It's a coordinated profession. Interior decorator naman, more on pamaglagay kortina, furniture, colors, di ba?
Yan, o yan po na kabalen. Dapat balo tayo yung pamiyaliwanan ng interior designer, kaya nga interior decorators. Kaya katamo pong kabalen, metong niya pong interior designer. Marlo karetang bisa, bala mo. Ating mo naman na akakit na ay buri ko yung gagawa ng banggit ng Sir Marlo na yan. Itang makanta. Nanulaw retang opportunities, makalinya kayong makanya na obra. Itang kasi minsan po mag-aral ka, agad mong isipan, nang obrang luban ko. Nung ka rin ko mag-apply. Retang makanta. So, nano mo nga, idakay mo naman karela, nanula retang opportunities, adintang keka. Okay, so ngayon mag-obra ako bilang furniture designer kay ArcSmith Furniture and Design and Manufacturing. Kaya ating kami ring interior design. So, mag-design kami ring interiors. Not only houses, mag-design kami ring offices, hotels, marakal pa, mga institutions, pwede ring churches, pwede ko ring maging consultant, kareng architects and engineers, kaya pwede ko ring mag-design furniture, even set design kang use, kareng showrooms, pwede mo rin ito. So malawak yung pwede na kaya ng interior design. Wow, yan. Kareng bisa, kareng bala mo kakit yu ating kayong kakita pa mi kalupa kang Sir Marlo na buriyo naman ing makanya na obra idindam yo reng opportunities karakal pala. Itang misconception na kaya tamo mag-design tamo mo kung nanula retang pan-decorate kay nga bale ali po marakalya po opportunity ini. Pero Sir Marlon bayo kay ating kutang Kenny bat king kaya katamong talapanalbe bayo kay biye kaya ka. Hello muna, shout out pa mo po kang Miss Ruby Reyes maya pakaugtuan kanu. Hello po kanu karing kayang pamilya keng Candaba at King Sambales mimingat ko po kanu ken. Jo Asuncion, pa-shout out po. Ita magtindang banana Q, Hanggang Jasa. Bisa ka pa yata ang manyad banana Q. Hello to my best friend. Yung kana akong dang, Patricia Mamangun. Bagay kayong kana akong Royal Bloom Imalan. Salamat. Sana yung pasarya naman yung itsura ko. Ang po yung kaya katamong set design, kaya katamo pong bisita. Minsan siguro, Sir Marlo, dinan mo kami naman advice na bakang tamas pasanting niya kaya kami studio niya. Talagang kinontrata kaya pala niya. May kamon ko pala, kabad na makipag-kontrata. Okay. Siyempre, burimi mo naman akit itang obra na ning top-notcher. Siyempre sabi ang kanta, yung kaya kaming set design na yan, Yung ginawa kanya, ning top-notcher na ning licensure examination. Diba? Sige. Ini kutang na ning kaya katamong kabalen, Sir Marlo. Nano po yung peka masakit king obra na ning metong interior designer? To be honest for me, yung magkilala kitang client. Kasi bala mo, magician ka talagang ababalo mo ng burida ng client mo. Minsan ka-sure no, burida kaya yung design ko. Kasi lako ating kang buri, pero buri ninitang client mo. So, karin ko magtunggalian po mag-balance out muna. Nung naning burida ang pamburi mo. Again, with their considerations, kasi po, burida naman, imposible naman, nagkasakit gawan, naman pwede. O kaya, medyo delikado pala, So, atin mo rin makanya na client. Pero overall, masaya. Balang medyo masakit katang part ito. Kasi with your experience, itang kaya kang innate talento kayong pamaglawi kung nano itang masanting versus ketang burina ning client na feeling mo mag-fall. Ketang what is right. Diba? Kasakit na yata nga pakitunguhan ta, pero syempre, nang makanya na siguro itang mag-suggest na kayo muna. In a way na maging offensive kaya katamong kliyente. Pero nanula rin future plans mo. Balo ko dakal opportunities kanyan. Kareng mag-top. At saka kareng ipapasar. Pero ika nano in future plans mo? To be honest, magkaya ko pang experience na yung pa mag-design. Buri ko, ako pa nga mag-design different institutions na makapag-hotel ko pa, pag-restaurant ko. Banta mo abalo ko nung nano kaya ka rin yung buri kong specialize in. Ali mo, ganda-ganda balo kong design. Buri kong mag-specialize kong metong design. Yan yung mag-specialize ko rin in furniture design. Tatry ka rin.
kin production. Kasi kaning Pampanga, balo mo naman, marakal mag-produce furniture kani, mas ang tingin ka katamong furniture industry kani, marakal tamo talented craftsman. So ito, luwen ko nung makanano kumakasao. Actually, kayong balenta mo, kayong industry ngayon Kanyaman ko dimdam kaya kapatada Marlo, nitang buri mo nga makasawp ka. Lalo na metong industriya tamo kaya ti Pampanga. Yung furniture pa magadukit ne. Ang pore gagawang decorations, metal decorations kay nga palit niya nung makanyan la outlook ding ganagan ng kabalen. Nalalawan data kasanting po siguro itamo kay ti Pampanga mi papanyawp tamo. Sir Marlo, ana akong kaburi nga makipagkwento kaya ka rin kaya kang kababa na loob, panamdaman kene, and congratulations, at ang pwedeng mipasoso keng kwentuhan, na nakalimitado yung kaya katamong oras. Po ating kang mensahe, karen kaya kang kakaluguran, karen ang sinuporta kaya ka, at karen kaya katamong kabalin. Nakala salamat po karen sinuporta ka ako. Actually, anyong manigaral ko pa, kilala ko yung Kapampangan and kultura tamo karen designs, punong actually na rin designs ko dati. Puro lang maka-anchor like yung Kapampangan culture and jangan pieces ko Kapampangan churches mo rin yung makabida ito karenggang mag-design, buring mag-pursue interior design, buring mag-pursue anything design related. Ito kakalimuan yung roads tamo, ito mo makisabay kayong trends, ikatamo mag-set. Balampe kibatan mo na ining kutang na ning kaya katamo kabalena na very inspiring na mong pwede mong ibigay pointers ka rin kayo na kanabisang maging kalupang mo king kurso at obra king interior design o ita po dimdamdane sinabi na hanggang hiya pa po kitang peki batana ne po ning kaya katamo nga bisitang Imarlo. Kapatad, once again, congratulations, good luck ka ring future endeavors mo at sana itang kaya kang amanwan buri mong sopan ng kaya katamong kabalen magbayo ita at ikami kening CLTV ita nga pagpugayan mi karen kalupa mong kabalenta. Dakala salamat king kaya. Dakala salamat po. King kaya katamong pa magbalik kabalen magkanta tamo pa and of course gamulan tayo ing amanong si Swan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kabalene, ako mabuburyong kanyan, king kaya katamong kwentuhan, kasi po, anong akong kutangan mo nanong pata, ing lawe, kuwing panamdam ko, anong kabilis, ing oras ning makipagtalamitam ko, karang kaya katamo po nga, maging bisita king kaya katamong programa. Pero makanyan man, syempre, kailangan natin tamong tutukyan na oras, inyabiye ko po, ing paninayan nyo, na amano tamong ngening Aldo. O yan po, ing kaya katamong amano, ing mababang mayayabot man mga kanlulot. When harvested too early, it is not ripe and ready. Ayan. Lawin tala rin komento da rin kaya katamong kabalene po. Nga ng Mark Anthony Guanzon, may pupupulan nung eya paustuking bulan. O yan. Nga na pong Mila Soriano, huwag mong pipitasin ang nga na pong Jocelyn Luna Bognot, mag-aral masalese bang impakpak, maging matibe. Nga na pong Mila Soriano, huwag pipitasin ang bunga,
kung hindi pa hinog. Hinog. Pakwa na nimbunga hanggat epa malulot. Tutuya po yan ni Abe, neng inagtalmeng alaking panahon. Akit may iya malulot. Nung iya malulot, manay mas lamya, mapaitya. So itang kasabihan na ito, bala mo, mi babatata mo. Datangin panahon na pupulan tamo ito at sweet at tamo pinpune, ano yung kayo mo, yung tagumpe. Uling pene na yan meng lulot. O nano, bisa na kong magkanta. O tara po, magkantata na. O bali itang kanta ng Totoy Bato. O siguro po ni Apin niretang kantang talagang tinatakpo kaya katamo kapampang pagpisabihan itang kanta ng Totoy Bato. Anti mo ining kantang Anyang Malatiku. Ini pong video ngayon ni penyad tayong permiso kay uploader ay Nicole Nadar. May itong yung school project may interpretasyon king kanta kapamilya tanda po rin karelang video and skits. Tara, sabayan tayo po. Anyang malatiku, malati ka naman, ikang kakyalong ko. Maligaya ko be, keti baboy ato, uling balang saglit at ikasipin ko. Nalambalago ko, tibis na nitang luwal, siping ning talaga, lelening talaksan. Maboning garosa, tingkatang pialungan, herang kalapanti, darapok tong bikan. Itang bulong sabin, kinwa kong pengili, pilit kong lalalan, kagawan kong dase. Oneng ika naman, silit kang lalawe, uling magtinda kang mialiwang gule. Katang tialungan, di ko ampong sintak, ninumang masambot, parusan din terak. Dapat yakurugo, may wala kong palad, iktiririn mo ko sa kakutinera. Tabang tetera ko, lulundag, lulukso, agnaning sagagak, pakpak ding gamat mo. Emukutik nangan hanggang may pagal ko. Ikuha kung sino nga tinuloy pawas ko. Katang pialungan, eko pa kelingwan. Yang mamyalong kata, heng bali palayan. Ginawa katang anak, muni kayang basang. Tabang pagkantapit, titerak mo neman. Yang miras ning behi, paintunan dalaka. Bengke kang pengari, uling me wala ka. Pero yera palu, pinya kultong daka. Hengang gaman ngenip, limano nga nata. Katang pialungan, piku ang pong sindak, ninumang masambot, parusan ng terak. Tapot yakurugo, may wala kong palad, iktiririn mo ko sa kakutinera. Kabang tetera ko, lulundag, lulukso, agnaning sagagak, pakpating gamat mo. Emukutik nangan hanggang may pagal ko. Ikuha kung sino nga tinuloy pawas ko. Katang pialungan, eko pa kelingwan. Yang mamyalong kata, heng bali palayan. Ginawa katang anak, muli kayang basan. Habang pagkantapit, titerak mo neman. Yang miras ning bengi, painto ng dalaka. Bengke kang pengari, uling me wala ka. Pero yera palo, pinya pultong daka. Hengang gaman ngenip, limano nga nata.
may kikanta tamo at mag-enjoy kayo balo ko. Sana po na rin luwang kantang Kapampangan na alang music video. Rin pong estudyante tamong gagawang project na di na nyo lang naman pong panahon. Bakanta makanyan play tala at mag-enjoy tamo po na. Ikayo pong kabalan mi balang aldo maganta tamo po na kaya ni kaya katamong programa. Bakit tamo mayari gambulan tayo pa mo in kaya katamong amanong siswan. Dagdagan tala ding amano ay kaya kayong gagamitan. In kaya katamong Kapampangan word of the day. Yan po, alipit. Buri na pong sabihan, torturan, pagpapahirap. Nung ating kayo pong pasakitan, alipit ya po yung termino tamang gamitan. Mayari niya po, yung kaya katamang metong oras, pamit-alamitam. Nano pa ta, bayan nyo ko pong pasibayo bukas, ne? Ako po, yung kaya kayong atsing malago. Diyan, alumbang parungaw, yung kaya kayong talasuyo, ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.